ko haysi tawi lanɗo makko on ko yamirima ko ɗum walanaki mo kanko moƴƴi kono yeddugol Allah ala e muɗum few lorra alanamo ko on tunna ɗum ɓurannomo kanko ko yo nano o ɗofto o wi illa an yumara sina hara o yamira bima asiyatin yeddugol so yamirama goopi o yamirama geddi o yamirama ka bakkatu heɓoto ɗon dey ɗoftare ala fa ida umira bima asiyatin so yamirama goopi yeddugol Allah ka bakkatu heɓoto ka tooñe woni fala sam'a wala ta'a haray nanugol ala jaɓugol ala i ko noon so tawi o yamirama yeddugol Allah ton harawta noon ta ɗofta sayi goo Saydna Omar fewno ko lonti o ƴawi ka hoore gangunal o wi enen ko wajoto kon haray o wi no jeeya e haqqe an e hoore moɗon yo nanana jaɓanon mi ɗoftoɗon mi min kadi mi yurme on mi nunɗa hakkude moɗon goɗɗo hawti o inni la sam'a wala ta'a laka min nanantama min jaɓantama few o wi ko fi hon ɗum o wi hanki a sendi ɗo dolokkaji min fof ko dolokke goto men heeɓi an noon iɗa mari ɗiɗi a lombidiri aggidiri dolokkaji ɗi ko sendari ɗin hanki ko adda kon ɗo Allah an ɗon heɓa dolokkaji ɗiɗi minen mo ɓe ko dolokke goto men heeɓi wiyayo min nano men ɗofto ɓurna hoorema e hooramen min nana men ɗofto en sali Saydna Omar honno wi o wi ali naɓe mo sirete o wi ali ko o wi Abdoullahi nodde ɓiɗɗo makko o wi ari wallanɗo ene wona dolokke mo yeɗaɗa goo an kadi wona on ƴettuɗa timminanɗami ɗo Abdoullahi bun Umar o inni wallahi min ko geɓal angal min kadi ko ngal mi waɗani baba e min ni joni ɓay ko onon laami ko onon yahata ka tumbodire onon watta hutuba mi okki on dolokke amma mi yeeɗi on timmine aggidire ko goto ɓe heɓunode koko en fof heɓuɗen kon ko ɗum ɓe heeɓi o wi al ana sam'a wa ta'a joni noon joni make excellence men nana e men ɗofto si tawi lanɗo ko ni way ko hay taw nan anani o ɗoftane ala tawi koko citoyen jon heeɓi kon ko ɗum kankadi o heɓata ɓeydanta o ƴettanta o daƴanta hoore makko ɗon hay fus ɓuuri ɗum kala ko o wii ko ɗum watte o hulata kudeta o hulata o yahay ka laawol kanko tum kono noon si wona noon haray na noon muttafaqu alayhi hadis on no fotta e sellugol muɗum hadis heeɗo ɗon on kanko watti 153 wa anu itamamo kanko Abdullah ibn Umar fayin qala o wi kunna min wonno ida bayana rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam ala sam'i wa ta'ati min wonino si min aadodi e nelaɗo min ƴettudi e makko aadi min bayodiri e makko en wonno ko woni bayodirgol ko ƴettangol on tigi aadi e hoore yo min nanu yo min ɗofto si min waɗino ɗum yaqulu lana o makanayno men o maka kono fi mastata'atum koko marɗon feere kon noon ɓe ari min inni awa joni haray min jonnima aadi min nanay min ɗofto min waɗay kala ko wiɗa men oyno hi e nder ko marɗon feere ko o anda kadi nanugol ɗofto ko ɓer kon tigi mari feere ko ita e lanɗo yamirima ko a mara feere ɗon hare nanugol ɗofto ala ko waɗi na salagol ɓay neɗɗo on ko e nder taaga makko on ko ɗon o wawi wadde si feƴƴi taaga makko on tun hara o gaynata ɗum noon hay Allah fawa goɗɗo ko mara feere fattaqullaha mastata'tum huule Allah fodde taaga o wino ko la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul minaninu laaɗo Allah on hino maka man khala'a mo ɓorti yadan jungo min ta'atin immorde ɗoftare laqiya allaha o hawroye Allah yawmal qiyamati ñalolma dalngal
wala hujjata lahu ta o mara hujja o mala dalil ko fi honnon o ittanno jungo makko ngon e ɗoftare nden wa man mata kala o mayiɗo walaysa fi onugihi tawi ala ka dande makko toon bay'atun aadi ndi o aadodi e lanɗo makko on mata haray o maayi miitatan mayde jahiliyatan majjiyankore e ɓorugol ma sortugol jungo e ɗoftare ko rebelagol e lanɗo nunɗuɗo arduɗo no haniri noon mo sorti jungo ɗoftare ni min do oɗo na lanɗo an hande kadi fes oɗo o wolata mi nana o yamirta mi waɗa o yalti sorti jungo e ɗoftare oɗo o hawre e Allah ta o mara hujja gasata tawa hay goto laamaki so yimɓe ɓen woni tawi lanɗo ala tana ko tana molnaɗo waɗa e leyɗe jarriboraɗe angal laamu e dumunne tanaji wonɗi toon ni kono Somali ka siyade barri iwno ɗon soñdia molnaɗo waɗi en yi Libi Kadafi e wongol ko wonno ko kono ka iwgol makko ko ɗon tampere nden ɓurani ɓe ɗum waɗi o wi mo sorti jungo e ɗoftare o hawro e Allah taw ala hujja mana kala tana ko waɗoyi sabu angal o wongol e ley ɗoftare lanɗo kala tana waɗoyɗo toon so landoyama ko fi honno noon ɗum ɗo waɗani tawi o mara hujja ko jaabo o son tigui maayi kadi tawi o bayɗodira hay e goto kanko woni menen he min ala association min wotata min ala menen ko menen tum feere o waɗi ɗum haray o maayi mayde ñande o maayi o haray o maayi mayde majjiyanko ko majjiyanko andirano ɗum ko wuurnoɓe aɗo l'islam wiyata mi haccitande ngala e laamu mi tefata fi laamu mi ɗaɓɓata laamu mi wondata e ɗaɓɓowo laamu mi wondata e laamiɗo min komi kumfen hoore am ɗi gasirtano rawahu Muslim wa fi riwayatin lahu ari e filla e makko kanko imam Muslim fahin wa man mata mo maayi wa huwa kanko mo farigun tawa ko o sertuɗo lil jama'ati jama on ko sortiɗo e jama on wono e feere fa innahu no kanko yamutu o maayay miitatan mayde jahiliyatan majjiyankore al miitatu ay bi kasril mimi na maytatu miitatu hadis heɗo ɗon on ko kanko watti 655 وعن أنس إتام أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلاد الله أماكي اسمعوا هده نني سيون يتاما إمرد إلان دمونغو وأطيعوا دفترون كدي وإن استعمل عليكم هايسي قل لنا ما إهور مو معنى لمنا ما إهور مو دون عبد جيادو حبشيون جيادو حبشتو ɗum ɗo nawde mo nelaɗo yeewi ɓe habasha ɓen woɓɓe ƴettani ɗo daari nelaɗo no waɗa piya mise yimɓe jasuɓe ɓen inna ko ɓaleɓe ɓen sa yewtude yimɓe ɓen ko yimɓe ɓen andi kon ko ɗum yewtataɓe ko yimɓe wowi ko ɗum ɗum aada maɓɓe on tumati ari ko eɓɓidirte e jasere ko maccuɓe ɓaleɓe ɓen habashiyankoɓe ɓen habasha ko kamɓe ɓuuri e ɓale ɓen aɗa kam no jeeya ɓuɓɓe ɓurɓe ɓattade arabuɓe no jeeyano kaɓe yani ka jiya maccuɓe ɓaleɓe heɓotono habasha tawi no wawi goɗɗo ne ko honno noon arabuɓen yalli ɓe arayno ɓe sooda maccuɓe ma ɓe ara ɓe ataka Afrique ga ɓe ƴetta maccuɓe ɓe yaaha owe ko lamɓe Afrique ɓen lamɓe habasha ɓen ko ɓen ƴettayno yimɓe mum ɓen naɓa yeeyoya toon lumbina maayo gon ɗum bahrul ahmar naɓa yeeyoya jeeya enen ɓaleɓe e heeɓi jarraboye molanaɗo Allah ta heeɓu jarraboye ko Allah ma heɓo en ɗum lahara
ko ɓaleejo on waɗi ɓaleejo on ko daneejo on waɗa ɗum ɓaleejo on ɓay o colonisation ko yimɓe ƴetta ɗo naɓa Amérique ɗum ɗo fof ko jogodiral hakkude laaminoɓe ga laaminoɓe cantonji e colonisateur ɓe aroɓe ma aroɓe sodugol ɓaleɓe ɓen ara ɓen na menen meɗen jogo marchandise ɓe jogui marchandise menen jogui do menen ga meɗen jogui ga kolce capantati ɓalejo ɓe noon ɗawe are meɗen jogui ga menen jogui yeeyeteɓe minen jogui maccuɓe yeeyeteɓe ɓe yeey ɓe sooda ɓe ara fayre ɓe nam colonisenoɓe ɓen ɓen ɗo ɓe ardu doole kono arnoɓe soodi ɓen naɓuɓe ɓen ɓe arano ɓe sooda kollaɓe ɓen wonno yeeyude idan habasha ɗo kadi kono ɓe yeeyayno suwa ɓe ya ara sooda ma kamɓe tigi ɓe naɓa toon ɓe yeeyoya ino ko wiyete sugu nahas ko ka yimɓe yeeyete joni noon ɓay hari ko noon nelaɗo fini tawi ko ɓurete jani haysi tawi ko kaarijo haysi ko hunde kaari o andi joni yaay ɓen non hay ɗum ɗo a yiyette so ɓen watta ɗum o yewtiri no yimɓe yewtirta noon wona ondema ko wigol ko yawagol jeeyaɗo habasha on koye hattinirde ɓay hayri ko noon ɓe watta hattinirde kankade wowliri noon fiino ɓe ɓay ko kam sa yewta e goɗɗo ko annduɗa o faama ko ɗum yewtatamo haysi tawi wona noon noon hani yewtirde nokkeli goo kono kanko on ko noon yewtirtamo o inni haysi tawi hara ko waɗa hoore moɗon ko o abdun habashiyun jeeyaɗo habasha to ka anna ra'sahu a sikka e hoore makko de zabibatun ko poɗɗoy o inabu andi inabu no ɓawlikir hay so tawi ko ɗum no molli no waɗi wa a sikka e poɗɗoy tamaro hakken ko tawata wona ngari wona sukundu juutundu ani tigi on ko yettesojo ka haalis haysi ko on ɗon waɗa yeeso moɗon laamu ngun tabitanimo fof waɗimo baya fof jaɓanimo an tawi no minen komin seydiyankoɓe minen wakkilaki ko waɗi tana heɓotoɗo ɗon on ka wiɗa anga wakkilaki minen komin seydiyankoɓe min wakkilaki wona o yettesojo ɗo laamumen tayle fof no jaɓanimo no ardi noon kadi kono haniri tana heɓotoɗo ɗon on no mawni ɓuri si an a wakkilno tun inna gasi probléme ala a jaɓugol joni noon si boneji ardi ko ɓurɗo fande o ƴettete ɗum ɗo ko si tawi hara on tigi no ardi noon kono haniri noon himo wadde kadi ko hani kon a daratake ko o woni hombo ko leñol hongol o jeeya ko mbaadi hondi est ce que ko ɓi halal kana o ɓi hal ko lasili kana o lasili tartete ɗon ƴettugol bone ɓurɗo fay foggitade o rawahul boukhari hadis sakkitiri on ɗo hande laaɗo maki ɗo oɗo hadis mo abou hurara filli kanko watti 1,666 laaɗo maki alayka sam'u watta'atu fi usrika wa yusrika wa manshatika wa makrahika wa athratin alayka ɗum ɗo lamɓe afrique ɓen so ɓe nani o hadis ɗo sago maɓɓe ko yoɗo tun jangge wallahi nelaɗo maki alayka no fawima a sam'u nanugol ko landoma on wolanma kon wa ta'atu e ɗoftagol ko yamirma kon fi usrika fewdo sattede ma fewdo crise woodi fewdo ɓittede woodi fewdo piriji monti fewdo tarawji ala wa yusrika e neware ma mana fewdo ka satti ɗon wo fewdo ka newi ɗon wo ko ya nano ɗoftoɗa nawi joni ɓay fewdo ka newi ɗo mi nanay mi jaɓa hono si satti mi murtay wa manshatika e softede ma fewdo ka wonɗa en forme hiɗa softi fewdo ɗon hiɗa wakkili hiɗa jogui doole hiɗa selli hiɗa jogui activité ji fewdo ka wonɗa active ɗon mana honde neɗɗo wonta active on ko si tawi fewdo ɗon masalan laamu ngun ko waɗi kon no hawranma no moƴƴanma no waranma intérêt ɗon on tigi wakkilto softa fewdo ɗon ko ya ɗofto oyi wa makrahika
e fewndo ko añude aɗon kadi ɓe yaltinoy kadi ko tawata fewndo ɗon o wona faveur ma moƴƴanama ɗon kadi o wi ko ya ɗofto wa atharatin alayka e sa wi kadi o mawɓi fo o watti ka jiifa makko o ɓurni hoore makko e hoorema ko ɗo nukta ɗo no gasa nelaɗaɗa o andano lamɓe sippa lamɓe afrique goo no woodi na ɗum ɗo ittintinnayno ɗo e si o ɓurni e hoorema ƴetti moƴƴereji ɗin o waɗa nittelen hoore makko o accima an nano ɗoftoɗa ɗum ɗo tindina on de lanɗo on no inna yo ɓurnu hoore makko e siɓɓe makko ɓen e yiɓɓe makko ɓen e hoore luttuɓe ɓen kanko ko o yewtino fi ɓaawo fi makko no woodi kadi hadisaji yewtaɗi kadi fi makko kono joni an on noon joni an citoyen jon ko honno waɗata si wayino andi o wino e ɓaawo to an haqqe ma o jonnuɓe toroɗa Allah haqqe ma wonɗo e hoore maɓɓe on yo Allah walle ha hetta kono hay ɗon o wi hay si tawi lanɗo on o ɓurni hoore makko e hoore citoyen ɓe ɓen ka moƴƴereji ka newendeji ka barkiji wonɗi ka leydi ka jawle wonɗe ka leydi jawle kafaare ɗen hay ɗum ta ɗum haɗu on tigi nana o ɗofto fannin o yamiraka yeddugol Allah rawahu muslim ko filli o haɗi ɗo ko imam muslim en torki Allah subahana taala yo Allah okkoren lamɓe nonduɓe fewɓe moƴƴuɓe hulayɓe Allah o arsika ene kadi si tawi ko ɓen heɓuɗen ɗoftagol ha leydi men ndi wona leydi ɓuttu leydi wona wondi jang tawa Allah subahana taala rewete tawa hulo Allah o heɓay teddugal komo hulata Allah on si heɓay soñdia wa akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi amin hotama ko toñoɓe muñcowo tawas ani bonna e haqqeji imma muñca e haqqeji ɗi ma muñca e jon haqqeji ɗi e ɗo ɓuri bonde e lamɓe ɓen fof ko lanɗo toñowo e violowo haqqe citoyen jo ɓeɗo landi ka tarawih ɗo woɓɓe goo ko sappo e goo wone julde woɓɓe goo ko sappo e tati wone juulude woɓɓe goo kadi ko noga e tati makka e madina ko noga e tati ɓe juulata ka ko ɗum ɓe waɗa nogay tarawih on waɗa chafe witre chafe on ɗiɗi witre on wootere ɗon ɗo fof daliji no woodi e muɗum tentini ka sappo e goo e sappo e tati hadis aicha on ɗon ɗoy nelaɗo ɓeydaali e hoore darɗe sappo e goo wona suumaye wona ko wona suumaye ɗum ɗo yimɓe buyronki faamude ko konngol aicha wona konngol nelaɗo aicha ko faljeyɗo wona o masuma few ɗo woodi ka o waɗi hasru o falji o wino kala yeetiɗo on wonde nelaɗo darike bawli taw on gomɗinmo hadis ari ka sahih muslim wonde o ari ka yimɓe hibbata ñooge o dari o hibbi bawle ko aicha kanko ko yii kon o yaali ɓuri ɗum ɗon kono ari hadis anas ka ko jaabiri mi yejiti ko hombo maɓɓe sugide hadis mi yejiti hombo maɓɓe de ma anas ma jaabiri nelaɗo salah sallam a juulidaɗe sappo e tati no selli ken hadis on no selli ken idan ɗa ko golle makko sappo e tati on ko o waɗi ɗa nene men aicha o wi kanko o waɗaali o riiwu almuthbit muqaddamu ala nafi si goɗɗo ari tabintinni goɗɗo ari riiwi o yawi waɗi o yawi waɗaali ko wiɗo waɗi on ko on ɗon ƴettanta konngol parce que on ɗon addan e ñaawore heyre oto riiwu wala kullin mo be yo juulu beru
ko Allah taginan ɗum koko mari feere ko hay nokku hadis goto ala hadis immurde e nelaɗo hara ko maako nelaɗo ka o maaki wonde naafugol feƴƴintake ɗe darɗe ɗo hadis ala hara ko maako nelaɗo yon noon golle ɗen ko nene men Aisha yi kon ko ɗum noon ko fe'il ko golle ɗen kanko ko ɗum ɗon o yi woɓɓe goo yiɓuri ɗum ɗo idan so ari sahabaɓe ari lutodirgol oɗo yiiri ɗum ɗo oɗo wi ko ni yiiri haray hannde kadi heddi si en heɓani ko jiccinta konngol ngola e hoore ngola konngol heddo ko imma taadala wata saqata si daliji foti hay nokku peesidirama tawama ɗi wawatake hiɓɓidirede en wawata ƴettude jiccinde golɗa e hoore golɗa ɗi ɗon ko ɗi walline to ɗaɓɓen dalil nokkugo wala kullin haray mo ɓe i waɗu ɓeri ko taguinna ko ɗum woni komi andi kon komi hooli kon e karama koɓe kummaluɓe ɓen harana minen karama koye to sokoy koy ko ɗum ɗon kamɓe ɓe waɗi fatwa e muɗum so wona wono cheikh al albani rahmatullahi alal jami wa billahi tawfiq joni acca baɗen accan ɗum waɗa yeeso waɗa ɗo mbiɗa jogui yaago ka